Шубашкарда республикара мала духасы жын ирекле майба кережес енебе ымырду иртре. Чеваш ен спорт министерствен Олимп резервизіне хадерлеген пиллік мешкулінчі ядарлы залра чынны бехте вариду бұжу бульджа. Ымырдыва республикари вун бір район команды келсе житрі. Шауынбада шерім барне бухешін дубыжасы хері үрдесі түрек балы бульджа. Шитменіне хошпыр категоризенде хальченде хайзене гдартна вайлы керешушісен бұр. Херехвичі кило тарандаяган херзен ешінде финалда ылтыншын дубышны жүхне канаш хулыне хүділеген Ольга Рехметулова юнерзем хушинде Европа жайынде маладухныскер вал херлі трикоба. Тада елді кренгеліне кадетсем хушинде Европа мырдывенде кемелетевичне Анастасия Лапшинадель бульдеш. Візем икіше республика турнирзенде пірремар вайвишсе гурна. Шаумбада халі хошышындересі пурнеде кызыкландарджы. Керешу хастар бушланджы. Анжақ піреміш тапқырдақ, вишленичен 5 секунд юлзан, елдік спортсмене вайлырақ полный балырджы. Оля Байбек каждый соревнование тельблапа, первисра, но счет камича шендек на камича влязана вести массово. Ну шендек не погмай сам дарат. Керешу кетменшер день Ховард вешленин солдаве Ольга Рехметулова урене ыраттарны бежихыннымен. Тухтырзем спортсмена шиіндех полушу бадеш, суран хорошу марине балыртреш. Шабахта канаш хулынден келіне херзем ылтын сыргаймарыш. Херых кило дарандаягансем хушинде Ангелина Тимофеева маладухры. Качызен финале де верииртры. Утмал кило дарандаягансен ешінде варнарды пір спорт шкулінденех келіне игі спортсменын дубушмала болзадухры. Семен Семеновпа, Дмитрий Львован. Икешіде хойын веренегені болныран, візіне хадырлеген Юрий Львов уйрумақ пылғанжы. 5 минутытларақ пыны керешіре Дмитрий вайлырақ пылныненен дерді. Bir Семен бей пер зала, шүрей пер керешме, пер тренер перен. Bir унба тусем, но кавер шинже, пер чемпион пылать. Bir кереже пер чемпион ба. Сымақмай кувырнар земшін піргембір бызық шіндері бұлмары. Алы 1 кило тарантайыған сен ешінде Денис Федоров команда бұқмачне тебір ұлтын илзе бұянлатыры. Паянхи мордузем игибилде игимір шурална шулда журална спортсмен земшін кәріслемелі омырду. Мен жіндезен вазем тебір жол урх аслара хатембе кірішме бұшлашы. Шауынба паяны бір вазене күнда Пугат пар треслет пар, хама шак Чуваш республикин сборной команды кертме и малла соревнований зинде кучунма. Чуваш яңгларым Марина Корягина, Вячеслав Ильин.